TPC, trabalho de casa. Mr. Valio. Dorito News, só novidade. Sunu bambong wana. Bamba uya buzara mkongwana utashavisa misisi lichone ani kuyembele washitiva aloku ngufamba uya buzara mkongwana utashavisa shimati lichone ani kuyembele washitiva nikisa mitsolo nlavita mkongwana mwananga wanicheli gome wakumbula nikutweleli ulitongo mwananga udatlangane shakatingwa upfumela ukulina patwa washitiva aleuya kakona le aikoma ka papo wena famba uya kuna pa mwana umwanile aleuya kakona le aikona ka mama wena famba uya kuna pa mwana umwanile utombukumale kulunga uvitiva ngale ranzu ngale hanya na mkongwana ale ranzu lavu kangonyele ranzu lavu muta swifanane loko vona soltera ati chele tinwalo ngana vele aisha umuti washitiva loko vona soltera ati chele tishiyo ngana vele aisha umuti utazvilava kanona nona ngazvilavi yamukela makoshi ya nona utayaka muti mwananga Dorito News, só novidade. ayeloku tafamba uyavikela newane evanyini vatokuringa mwananga loko vona swiringusi kunghenela un'wana na vun'wana a ku ringa yakisa ku tshamise mpongwana mundzuku na ku vangela kinga swi ta ku dlayela themba ka nuna wa wena loko u swi sungula swa ku wena u swi zonda ngala ku swi tiva nuna wa wena u hava ripoto u nga mu yisela u swata swi vona wayi u nga vulanga khale marito a ku ku byela nuna wako a ku wayi u nga ndzelanga khale swa ku ku na kinga lani emanyana a na kinga lani a na kinga lani loko ri na kinga byela nuna hi yena a nga ku tisa la kaya u nga swi zo u ti vangela kinga xi ta duma xikoxuka le bavo koseyo nashiri hava nchini bavo ye koseyo nashiri hava nchini bavo ai loku ngufamba uya buzara mkongwana utashavisa misisi lichone ani kuyembele washitiva aleuya kakona le aikoma ka papo wena famba uya kune pa mwana uwanile aleuya kakona le aikona ka mama wena famba uya kune pa mwana uwanile utombukumale famba uya kune pa mwana uwanile amakwenu avairazi washitiva kai famba uya kune pa mkongwana famba uya kune pa mkongwana famba uya kune pa mkongwana Mr. Valio utashavisa misisi lichone loko nga mutoni pe mkongwana famba uya kune pa mkongwana utashavisa ximati lichone mwanango famba uya kune pa mkongwana awukati ekono n'wananga ifana masimu n'wananga nga byala munhu la nga soka nga pfuni u ta byala mun'wani a wu ma pfunile simu lelo nambu ku kumana ku sukile vun'wanyani u nga tshukiwe u lahla themba u nga tshuka u va hlamalisa ndhawini a ku wayi we u ya emuti wayi we u teka malembe u tlhela se u twala na vanhu bye-bye, mwanangu, famba ya bashuni ba ugati. Dorito News, só novidade.